bihinduka hakaba equilibre ku mpande zose zibiri. Bari duhagaze kuri kote ya music ni capitalisme, ugusumba arakujyana ibintu. So I think yuko ari je wampaye akanya wasiguriye ibintu byinshi. Reka dusoze ikiganiro. Ngiye mu bibazo by'amatsiko, ni ibibazo urasubiza wihuta. Ibibazo by'amatsiko ni ibibazo usubiza wihuta kugira ngo dushobore kugera ku musozo w'ikiganiro. Sibyo? Nta bisobanuro byinshi ndi bugusabe. Ujye uhita unsubiza twagiye. Ni indirimbo ya Satbe akunda cyane kurenza izindi ndirimbo. Inkuru y'ukuri. Rero umuhanzi w'umunyarwanda wifuza ko wakorana nawe utarakorana nawe. The Belle. Hagati ya The Belle na Bruce Melody. The Belle. Wahita mu ndekura. The Belle. Ni ikihe kintu cyakubayeho mu buzima ukumva uri umuntu udasanzwe Satbe? Kuba cyakubayeho mu buzima narindi. Wimana rankuye ahantu narindi kangira Satbe. Yarampinduriye ubuzima ni ikintu kidasanzwe. Ni ikihe kintu kugira umuntu w'umunyantege nke iyo kikubayeho? Nana kimwe sinigera mba umunyantege nke. Ni uramutse ugize amahirwe ko Imana ikintu kimwe ahindura mu gihugu cy'u Burundi, wahindura iki? Imana sidakumva neza muti. Imana igwaye ubushobozi bwo kugira ikintu uhindura mu gihugu cy'u Burundi, wahindura iki? Kwiyumvira imyiyumvire y'abarundi. Hanyuma Satbe, ni iki gice cy'umubiri wawe wanga kurenza ibindi? Umushatsi. Ni iki ukunda kurenza ibindi? Iminwa yanje. Ni iki ukunda kuri Bella Nice mu buryo buri physique? Oh my god, byose. Kimwe mu bice by'umubiri we ukunda. Itamo kimwe kurenza ibindi. Amaso meza. Ni igihe gice cy'umubiri udakunda kuri Bella Nice? Nana kimwe. Ijambo rimwe wamubwira muri aka kanya niba kuri iki kiganiro. Utarigera umubwira na rimwe. Utarigera umukunda. Ndamukunda cyane rwose. Ni ibintu bisanzwe amajambo y'urukundo najya nyene agumagaruka imyaka 8 nta kintu cyo bagisigaye. Ugenda mu mainteninge murabizi n'umukobwa mwiza kandi ararondegwa na Dumba namubonye ni box hiwe urumva ntarakimwe. Nawe urakurura ibintu. Uzavuga na Dumba. Okay. Reka dukomeze ibibazo by'amatsiko. Ni uwuhe muntu wagize influence ku buzima bwawe kurenza abandi bose? Ni uwuhe muntu wagize influence ku buzima bwawe kurenza abandi bose? Ni babiri. Inde nanti. Yitwa Landry Mugisha hamwe na Amiri Production. Muri famille yawe ni inshuti ufite magara kurenza izindi? Mama. Hagati ya Ndayishimiye Excellence na His Excellency Kagame bagwiye guhitamo umwe wahitamo undi? My president is Ndayishimiye, my brother. Everyone know. How I can choose Kagame mugeje and Burundi ni mu gihugu cya Ndayishimiye atwara? Umuvuga iki Ndayishimiye? Umufata ute? Ndamuvuga nk'umuntu nyene afise intege ndamuteye intege cyane mu bihe byose. Intwaro ziratandukanye, ari intwaro zigoye zoroshe mu gihe cyo byoroshe azobibemo, mu gihe bigoye azokomeza bibamo. His Excellency Paul Kagame utekereza ute? Is an African leader and leadership iwe ikwiye kwigwako n'aba abanyafrika bose ugaruka ndetse n'abazoza. Wibona umunyapolitike mu myaka iri imbere? Nibishoboka because I had politiki yatumye nangara, ituma ngirane, ituma mera nabi, ituma ibintu byose bitaya somehow. Ubu baguhamagaye ngo nka minisitiri w'abahanzi wabyanga? Sinovyemera. Oya. Sinovyemera. Uramutse igihugu wifuza kuba wabamo usibye Burundi kindi wumva wabamo n'ikindi? Sa? Igihugu kindi wumva waturamo cyangwa wabamo kitari Burundi n'ikindi? No bamwe.
wacya waturamo kitari Burundi ivanye mu Burundi nka Canada nka USA hariya ukunda umupira w'amaguru narakinye football ndakunda football uri umufana w'ikipe mu Burundi Flambeau Aigle Noir uvuze Flambeau bwa na Aigle Noir ni Aigle Noir ujya ukurikira football mu Rwanda nayo nkurikirana nayo nzi cyane ariko nta n'ikipe uzi n'imwe wafana mu Rwanda fana yo oya ntazo nzi ariko music ndabona nazi ko bigenze turi mu bibazo by'amatsiko aragatse hari uzi ufana mu Rwanda oya fana abahanzi abaririmbyi ufana nde wamuvuze harya ufana nde Medi Mutima wow ufana Medi ukomeye cyane sana Biro nituma namusabye collab biro nibyoroshe ko ndagusaba collab I know iyo ureba aho wavuye naho ugana urabona usigaje urugendo rugana gute kugira ngo ugere ku ndoto zawe cyangwa se kugere ko wifuza kugera narahageze ariko ndahageze ndashaka ibindi ndizera ko ninahagera naho handi zo kwifuza ibindi iki ubona abanyarwanda bakwiye kwigira ku Burundi kuri no mwanya urukundo umubano urabona nka Dumba ntatanze akarero keza akwiye guhindura akaba ubumuntu ni iki ubona abarundi bo bakigira ku banyarwanda gukunda igihugu cyabo kwikunda kwishira imbere ya byose kwiha agaciro byose mwageze ko vyiza byatumye mubabo muri uno munsi Satbi ni iki ufite ku mutima nta kubaje wumva wabwira abakurikiye ikiganiro ahise duhonera n'abakunzi bawe nta nakimwe thank you so much gira ubutumwa basigira mbere ko dusoza ikiganiro ndabakunda cyane abanyarwanda Dumba yaje kuduteranya ariko siko bimeze najye sishaka guteranya na nakimwe noteranya kuko umuntu wese nawe ugaburira ubundi je ndi Burundi njya agafukanje ataho kandondereye nawe akafika kiwe ataho kamurondereye rero ifoke dukundana tuba bamwe nka kujya Kiriku yarayabivuze turumye dukundane dushira imbere ineza yacu twese kuko ibihugu bibiri u Rwanda n'u Burundi bibaye industry imwe dusanga twese twinjiza plus de 20 millions de personnes dusanga twegereye Tanzania n'abandi yes thank you so much kandi ndagushimira cyane Satbi ndagushimira cyane uri umuhanzi w'umurundi first of all uri humble uca bugufi kandi wubaha abantu ikindi gushimira ni hard working yawe umurava wawe ugira uburyo ukora uburyo witangira ibintu byawe ushimbara udacika intege ugishina n'uburyo ugishina kandi nta muzigishije ukazikurikiza koko ntabwo ndi bugambere mbikubwiye actually kuri beautiful inama nyinshi wangishije warazikoze I was like utandukanye n'abanzi benshi bakunda kungisha inama ntibabikore ugasanga umuntu wakubwira umuntu ndimo ndamubwira nicyo ndamufashiriza iki n'ikintu cyiza cyane ugisha inama kandi akenshi ukagerageza kuzishyira ukazihuza n'izawe ukabishyira mu bikorwa kandi ugumye wamamare ku byo utera imbere reka mushimire cyane thank you nani nagushimira Risudi ku nama waduhaye hari abana benshi natumiye ngaha bazi bakumvirize baba promoters bumve le secret niki urakoze kuduha akanya ukatubwira nakazana ibibazo bimwe byo kugira ngo nabo babyumve babashe kugendera muri way nk'abandi dukuze kandi industry yacu so thank you so much ukanya mama ya Risudi urukundo rwawe je kuva 2009 ndarubona ruratandukanye imyitwarire yawe iratandukanye ndifuza cyane ko mu misiza nitwamara gusaba kudebloka amafaranga runaka yo supportinga industry uri mu bantu uzoshira muri liste kugira ngo uze utange formation mu gihugu cyacu kugira ngo abana bashasha
bakure bazi ibintu byinshi n'inzira mwaciyemo kugira ngo no munsi music industry y'u Rwanda ibe ishobora kuba igize y'u Burundi, ishobora kuba ipambana n'iy'u Burundi. Reka tuzarindire ko badebloka amafaranga, Imana nimfasha nkagaruka i Kigali mfite igihe gihagije, nzakubwira nzi Burundi tuganire. Thank you so much. Ikintu gihari jezo prepara sale bishe bose wewe uje ngaho hotel c'est moi byose je ari sudi byose uzombwira imbere.